Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 8 Mei, hari Jumaat. So hari ni kita nak bergerak ke Kunming. So driver bus kita tengah menyusun beg dalam tempat beg. So pagi ni kita akan bergerak ke train station untuk nak ambil train pukul 9.29. Dan kemudian kita sampai dekat Kunming nanti kita akan terus pergi lunch. Dan lepas lunch kita akan pergi ke salah satu kedai jet. Dan kita akan lepas kedai jet kita akan pergi ke Jacaranda Street. Dan kemudian kita akan ke Kunming City Walk. And then kita dinner. Lepas dinner kita check in hotel. So malam ni malam terakhir kita di Kunming. Di besok kita ada satu hari lagi di Kunming untuk shopping. Dan pada sebelah malam kita akan bergerak ke airport dan kita akan check in untuk balik ke KL. Okay, so kita nikmati pemandangan terakhir kita di Dali hari ni. Let's go. Every passport have a note with the passport and the information about our coach and seat number. Good news, all of us as in the same coach. Number 7 coach. Yeah, number 7 coach. But different seat number. Actually, the coach similar like this coach. Yeah. For example, from this side, from the seat number is number 1A, number 1B, number 1C. This is aisle. Number 1D, number 1F. And now I want to share some information about the China Railway. Yeah, because so far, actually, the total length of the railway of the China ranks number 1 in the world. More than 40,000 kilometers. And I still remember when I was a kid, if I want to visit Kunming, our provincial capital city at that time, take normal train from Dali to Kunming at least 8 hours. But now, just 2 hours, we will arrive. And they have two types of bullet train. One is CRH, another one is CR. CRH represents China Railway Harmonious. Pretty new. And CR represent China Railway Rejuvenation. There are two periods about the China Railway. About 20 years ago, 1990s to 2000. That period, China learned a lot. Technology from another country, from Japan, from Germany, from France. We took the best, then we became the best. Now, China has the full intellectual property rights to export this skill to other countries. For example, to Malaysia, to Thailand, and so on. And CR is the old one. And CRH, China has the full intellectual property rights. Yeah. And the maximum of the bullet train 1 hour now can arrive 350 kilometers 1 hour. But in Yunnan, especially Lijiang Shangri-La, cannot. Why? Because Lijiang Shangri-La
have a lot mountainous area. So if you take the bullet train from Shangri-La to Kunming, 5 hours, and sometimes the speed just can arrive 100, 130, 140. And today, the bullet train from Dali to Kunming, the speed can arrive more than 200, because also Dali have a lot mountains. If you visit another area in China, another city in China, Shanghai, Beijing, and so on, the maximum can arrive 350. Yes, and I just want to say now very convenient. And in Yunnan, they have a lot airport. The most important one is Changshui International Airport. Another one is Sanyi Lijiang International Airport. But also Dali and then another small cities in Yunnan have a lot different small airports. And now the railway from Thailand to Kunming under construction. Perhaps 3 years later, 4 years later, you can take the bullet train from Thailand to Yunnan again. So, okay, kita dah sampai dekat train station untuk nak ambil train station dan untuk nak ambil train ke Kunming. Macam ni rupa dia punya train station dekat Dali. Besar, canggih, macam airport. So perjalanan kita ke Kunming ni, kita tak perlu nak bawa beg besar sebab beg kita akan naik bas. So bas akan sampai 6 jam kemudian mungkin. Lepas kita lunch, lalu kita akan naik balik bas kita yang asal ni. Jadi kita sampai sana, nanti ada bas lain akan jemput kita untuk ke restoran untuk lunch. So okay, kita akan check out. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ni keadaan train station dia lepas kita dah security check. Dan nanti train kita pukul 9.30. Jadi memang kita sampai awal, takut kalau jadi apa-apa kita ada masa untuk ready lah. Jadi kita akan naik train kat situ, di tempat train dia. So now kita duduk dulu lah, lepak dulu, kita nak tunggu. Okay, now kita dekat train station. Train kita sini coach 7. Semua dah berlari kejar ke sana. Coach 7, dia coach kita. 请握紧扶手，注意脚下，不要倚靠椅子，不要看死。 Coach 7. Okay, train akan bergerak pukul 9.29. So
ke Kunming. Kita jom. Dan 28, so 1 minit. Pukul 9.29, tepat 9.29 kita gerak. 乘车过程中，如果遇到不法侵害，及时的报警啊！我们车厢前后两端3条报警电话。下车拿取行李，大家一定要记得检查好，千万别漏拿、错拿行李啊，以免影响大家行程。现在网络发达，网上的骗子不少，凡是涉及到钱财的事情，希望我们大家提高。Dear passengers, we will soon be arriving at our next station en route. When you leave the train, please mind the gap between the train and the platform. Take care of seniors and children, and watch your step. We are arriving at Kunming Railway Station. Di sini, atas ni, ini adalah kabel keselamatan dia. So, dia ada tong dulu. So, bila kereta api ni tiba, dia akan naik ke atas. Bila kereta api ni dah bergerak, so, tali-tali ni akan turun ke bawah. Tali ni, bila kereta api bergerak tak dia, so dia akan turun di sini, dia akan cover bawah, so dia akan jadi macam gate. So dia punya ada function ni lah, function untuk jaga keselamatan supaya orang tak melintas ke landasan. Landasan dia sudah begitu. Every day they'd cross the bridge, but
the bridge, long distance. And because long distance, the food every day is very cold. It's very cold. One day, his wife made a mistake. Mix the chicken soup, meat, vegetables, rice noodles together, because the chicken soup is so hot. And after his wife crossed the bridge, yeah, the husband said, "Darling, today the food so warm, so delicious. Yeah, I love you so much." Me too. Yeah, me too. So the local gives the name, the food, crossing bridge rice noodles. Crossing bridge rice noodles. And today the lunch. You can take photo. Yeah, very special food. Very special food. And after the lunch, if you want to pray, I will ask the boss prepare a room for you. You can pray in the restaurant. Because although this afternoon our itinerary has Shuncheng Masjid, but you know, after the lunch we will go to Jade Shop. After the Jade Shop, Jacaranda Street. After Jacaranda Street, we will go to Nanping Street, City Walk. So I'm worried at that time when we arrive there, the masjid, perhaps a little late. Okay. So after lunch, I will confer with the prayer room. If you are satisfied with the room, you can pray there. If you don't, if you want to pray in the masjid, you can tell me. But I just want to say perhaps a little late, because you know, after the J shop, after go to the Jacaranda Street. For ladies, you know, Jacaranda Street takes a lot of time. Yeah, take photos, hang out. And this afternoon also, after the Jacaranda Street, Nanping Street and Jingma BG Square, shopping mall. Shopping mall also we need a lot of time. So later, after we finish our lunch, please tell me. Okay, kita dah sampai ke restoran untuk kita lunch hari ni. So kita akan lunch special menu Crossing Bridge Rice Noodle nama dia. So kita akan lunch dekat restoran situ. Of course halal dan makanan Muslim. Jom kita tengok menu kita hari ni. Let's go. Ada jambatan. Dia ada muka lain sikit. Patutlah boleh kata bridge ni kan. Ada bridge. Seorang satu. Kejap, sabar, tunggu.
Kita sekarang dalam kawasan compound restoran ni. Compound ni macam rumah yang kita pergi semalam. Dia punya architecture yang lama, ancient house lah dia panggil, rumah antik. So dekat sini ada satu perigi. Ada satu perigi lama ni. Perigi lama ni dikatakan, legenda mengatakan bahawa perigi yang ditemui semasa dinasti Ming. Oleh kerana air perigi Wu manis, para pegawai dan isi rumah kaya yang tinggal di bandar ini semasa dinasti Qing dan zaman Republik China semuanya membelinya untuk diminum. Pada awal Republik China, Tang Jiyu, Gubernur Yunnan, secara khusus menugaskan 2 orang dan 2 ekor kuda untuk mengangkut air perigi Wu setiap hari untuk diminum. Pada tahun 1930, Li Huatang yang berasal dari Yuzi membuka sebuah kedai teh yang dipanggil Kedai Teh Hu Feng di bahagian atas Jalan Xingji. Dia menggunakan air perigi Wu secara eksklusif untuk membancuh teh dan perniagaannya berkembang maju dan banyak legenda dan cerita lain tentang air perigi Wu masih beredar di kalangan penduduk Kunming. So, kerajaan rakyat daerah Panlong ditubuhkan 1990 dan 11. Macam itulah cerita dia serba sikit yang kita ambil daripada Google Translate ni. Ini macam biasa dia ada tembok kat semalam tak, dia ada tembok besar ni. Sini. Okay, now kita dah sampai dekat kedai Jade Shop lepas lunch tadi. Tengok, dia kata Jade kat sini original daripada Myanmar. So ini tempat dia. Jom kita tengok apa yang menarik sangat dekat kedai Jade. Okay. No photo. No photo. Okay. Sekarang kita dah sampai di Jacaranda Street. Lepas ni kita nak jalan kat Jacaranda Street. Tadi kita pergi kat kedai Jade. Kedai Jade tadi ramai dengan yang shopping. Banyak juga yang diorang shopping macam-macam lah. Jade tu tadi, tapi kita tak boleh nak ambil video dan gambar dekat dalam kedai Jade. So tapi tadi dia ada bos dia kat dalam kedai Jade tu. So bos dia sangat happy dengan team ni. So dia bagi special discount, memang gila-gila punya discount. So diorang pun shopping gila-gila. So now kita dekat Jacaranda Street. So dekat sini kita ada 2 option, sama dia nak berjalan kaki ataupun nak naik bus hop on macam ni. So ni antara bus dia. Kita nak tengok Jacaranda Street. So untuk nak naik bus ni kita kena bayar 25 yuan. So ini tak termasuk dalam package. So ini kena bayar sendiri. Jadi siapa yang nak naik, dia akan pergi ke sini lah, naik bas, ambil tiket untuk naik. So sementara kita tunggu, kita punya guide tolong bantu untuk masukkan untuk nak dapatkan tiket. Kita tengok yang lain kat sini. Like this. Another now. This is a new gift. You can choose this one or this one. I think just choose this one lah. Ice cream. Yeah, ice cream. Okay. All the people ice cream. I want this one. I don't want ice cream. Okay. How many people want to this one?
Are you ready? I take a video, take a photo for you. Group photo later after the ice cream here.哦，谢谢小哥哥，非常好。Ice cream，你先放着吧，我拿给他们。拿的是。Kita dapat makan head bus, dapat ais krim. Okay, now kita dah dalam bus Jacaranda. Ada bus hop on. So tu Jacaranda. Jadi lagi. Banyaknya Kristin. Saya tak ada pun. Kawasan ni semua tema ada purple Tema ada semua purple kat sini. Sempena bunga Jacaranda. Dah selesai naik bas hop on Jacaranda. Kita nak pergi ke masjid untuk solat. So, let's go. Sementara kita nak tunggu bas sampai, kita akan bergerak ke masjid. Kita nak solat. So kita tengok keadaan trafik dekat Kuning. Banyak skuter. Tapi senyap. Sunyi je, tak ada bunyi. Sekarang hari hujan. Kita sekarang menuju ke salah sebuah masjid yang ada di Kuning untuk solat. Dan masjid ni kita perlu jalan sikit, lebih kurang dalam 5-10 minit daripada tempat bas berhenti tadi. Bas tadi pun berhenti, dia tak ada tempat yang betul-betul proper untuk berhenti, sebab tepi jalan yang sibuk juga. Tapi alhamdulillah kita manage untuk turun. Dan walaupun trafik memang sibuk, tapi dekat sini yang menggunakan motor dia sangat bertimbang rasa. Dia tak marah-marah, dia tak ada bunyi-bunyi horn sangat. Kita kena turun bas jalan kaki. So lepas solat kita akan pergi dinner, dan selepas dinner kita akan pergi ke satu mall untuk shopping.
Dan kita baru check in hotel. Sebab kalau kita dinner selepas shopping nanti takut kita terlewat sangat untuk dinner. Jadi untuk nak mengelakkan late dinner, baik kita pergi shopping dulu. Baik kita pergi makan dulu. Sebab sekarang pun dah pukul 5 lah. Sekarang dah pukul 5. Kita akan solat jamaah terakhir. Kita dah masuk dalam area masjid. Tapi tadi nak ambil daripada luar tadi kamera tak hidup. So ini tempat male water room. So male water room, toilet. Apa? Nanti kita tengok daripada luar macam mana. Sekarang kita baru lepas ambil wuduk. Tempat wuduk ada dekat sini. Tempat wuduk dia. So kalau kita tengok biasanya kat sini tempat wuduk dia disediakan kursi kecil. Dan biasanya dia orang ni duduk untuk ambil wuduk. So kat sini tempat air panas. Okey. So sekitar sini banyak restoran Muslim halal. Kat area Kunming ni. So tak perlu takut nak cari makanan halal kalau kat sekitar sini. Dan dekat dengan masjid ni ada shopping mall. Bangunan untuk wuduk ni dia terpisah daripada main building dia. Main building dia sebelah sini. So dia jauh sikit kat sebelah ke belakang sini. Dan tempat perempuan dia jauh sikit. Architecture dia macam yang kita tengok hari tu dekat Guangzhou. Macam tu. Architecture lama. So sekeliling ni maknanya walaupun dia orang Muslim, dia tetap tak tinggalkan tradisi Cina. Assalamualaikum. Ni sekitar masjid ni. Main entrance dia macam ni. Kita boleh masuk. Jom kita tengok apa kat dalam. Macam mana rupa kat dalam. Assalamualaikum. Kita nak pergi restoran. So kita nak pergi restoran untuk dinner. Dan kita shopping. So mall ni di sekitar sini adalah halal food punya restoran and snack. Now kita nak menuju ke restoran melalui kawasan mall daripada masjid tadi. So mall ni kita nak macam pavilion lah.
kita dah sampai dekat kita punya restoran untuk dinner. Kita punya dinner dekat dengan mall dekat tengah bandar Kunming ni. So ini nama restoran kita, Delilo. So Delilo Kunjen Gourmet Food yang halal. So jom kita masuk ke dalam. Ini untuk orang Islam. Sekitar kawasan ni memang semua jual makanan Muslim, kek, pastry, macam-macam lah kat sini, semua halal. Kita nak tengok decoration kat sini. Delilo Ethnic Restaurant since 1982. Kita dah selesai dinner kat restoran ni. Jom. Okay, now kita juga nak tunjuk meeting point nanti selepas ni, sebab lepas ni kita ada free and easy. Kita dalam 2 jam kita nak shopping ke nak jalan je. So sekeliling sekitar ni semua makanan halal ni. Lucky Coffee here. Yeah. And nearby, this side, on the left side, there is a street. Have a lot milk tea. Yeah. Chucky, Starbucks, and so on. And if you want to order Chucky, this side. Yeah. Go this side, and just a short distance, you will find the shop. And later, after we back here, we also need to walk short distance from this direction across the road. Then take our bus back to our hotel. Okay. And now I want to confirm. Now the time is 7:15. We stay here 15. We stay here 2 hours. So please back here 9:15. Okay, because from here to our hotel at least 30 minutes. So when we arrive hotel tonight, perhaps more than 10 o'clock. No problem. Okay, take a group photos then free time. Okay, kita ada masa sampai 9 suku malam ni untuk nak shopping dan free time kat sekitar sini. Kat sini ada banyak macam-macam, ada 4-5 shopping mall kat sini. So korang bolehlah menghabiskan sakit-baki duit sebelum besok pagi kita akan check out lambat sikit. Maksudnya besok kita akan start program pukul 11 pagi dan kita akan pergi ke pasar bunga. Bolehlah tengok-tengok bunga, tapi tak boleh bawa balik bunga. Kemudian kita akan balik semula ke hotel untuk lunch dan solat. Pukul 2 kita akan check out dan pergi lagi satu tempat shopping mall. Dan lepas tu daripada situ nanti barulah kita kena ada di check di airport pukul 9 atau 9.30. Lepas dinner kita akan buka ke airport. So now kita jalan tengok tempat ni apa yang ada. Let's go.
Okey, kat sini dia ada banyak stall-stall jual makanan di sini. Makanan nampak menyeluruhkan. Ya, kita dah kenyang kan. Di sini ada strawberry. Ni hao. Kita beli strawberry. Kita dapat strawberry kita di tempat mana kita nak makan ni. Jingma BG Square. It's to archway. If you want, we can take photo. After take photo, we need to go this direction. Just a short distance, we will arrive near our bus. Yeah, just several minutes, our bus will arrive. Okay, do you want to take a photo? Okay, kita dekat salah satu tempat landmark di Kunming. So dia punya landmark dia punya pintu gerbang yang ni dengan pintu gerbang yang ini. Dia ada twin pintu gerbang. Nampak? 我就看他们的摄像头，我可以当网红吗？ Dia pemandangan malam dekat sini. Meriah. Inilah kerja sebagai tour leader. Bila orang tak cukup, ini lagi mencari. Yang ingat kerja tour leader ni senang sangat. Senang nak berjalan, senang ni. Bila orang hilang, dia lagi cari. Orang lambat, dia lagi cari. So, mana dia orang tadi ni? 我看到现场呢有这个优秀的歌手跑了， Jumpa 这 gini. 里小哥哥，这里，你脾气不要对着那个大哥，你看看，你来了， Nampak pun? 你以为你赶不到了，但是你赶到了，臭宝。你从哪里来？从树熊吗？还是东川？从东川。 Kita tengok situ 来的挺远， dia bermandikan cahaya. 挺远。 Suasana kita sejuk. Lepas hujan. Tinggi lah, cantik-cantik. Okay. Kita dalam perjalanan nak balik ke hotel. Hotel dalam mengambil masa lebih kurang 30 minit daripada center ni. 30 minit kita sampai ke hotel. Lepas tu kita check in. Besok kita akan keluar lewat sikit. So boleh rehat lama sikit untuk packing, untuk macam-macam lah. Tengok.
lintas ke depan. Bring all the luggage, yeah, and check out from the hotel before 2 o'clock. It means tomorrow morning you also don't need bring your luggage. You just put your luggage in your room because after Dongnam Flower Market we need back to the hotel, right? And also you need pray in the room. So luggage tomorrow morning you can put in your room. After lunch, after you pray, please prepare all the luggage to the lobby. Yeah, and check out time from the hotel 2 o'clock p.m. But tomorrow morning we need visit Dongnam Flower Market. So departure time from the hotel tomorrow morning 11 o'clock. 11 o'clock. Do I make myself clear? Yeah. Okay. And after we check out from the hotel tomorrow afternoon 2 o'clock p.m. we will go to wholesale market Lo Si Wan. And from the hotel to wholesale market Lo Si Wan, 10 or 15 minutes we will arrive. After we arrive there, I also will give you enough time. Yeah. Normally I will give my group 3 hours. Before I tell them, okay, I will give you 3 hours. Most of them will tell me, for the local, if you want to visit area, 1 day not enough, 2 days not enough, 3 days, 2 or 3 days. Have a lot of choice, have a lot of different products, have different floor, different area, from first floor to the 5th floor, different products. And from A area to B area to C area to D area, also have a lot of different choice. So tomorrow afternoon when we check out, after we check out from the hotel, go to wholesale market Lo Si Wan, I also will give you enough time. Of course, if you tell me, hey, I just want 2 hours, okay lah, no problem lah. Okay, we will leave there early and go to the restaurant for dinner. And after dinner, we will directly go to the airport. And about the luggage, remember, just now I told you some people asked me, I want to repack my luggage. I think two choice. One, after wholesale market Lo Si Wan, we back to the hotel. You can stay in the lobby and repack your luggage. This is first. The second. Okey, dan kita dah sampai dekat hotel kita untuk malam ni, malam terakhir kita di Kunming, Hong Sheng International Hotel. Hong Sheng International Hotel. So hotel ni yang tinggi. So masing-masing kat tingkat 18. Sebelahnya ada KTV. Sini ada convenience store. Nak beli air, nak beli kacang ke nak beli apa-apa, senang. Sini dia punya lobby. So sini adalah halal restaurant, halal hotel. So besok untuk sarapan semua menu halal. So kita berehat dulu malam ni. Besok perjalanan kita panjang sampai ke besok pagi, sampai ke lusa pagi untuk balik ke KL. Nak beli semua kampung satu. Okey, masuk ke bilik. Kita review sikit bilik kita. Tengok apa ada kat bilik. So sini bar, mirror. Sini kita dalam toilet kita. Oh, bilik mandi dekat sini. Okay, toilet.
Ada bathtub. Ada sinking. Sini bilik kita. Ada almari. Kat sini ada apa ni? Oh, kemasan ni. Tea set, air botol, katil kita. Oh, okay, ada katil. Ada meja office. Meja office, babe. Meja office. Meja office dia. Ada sofa duduk depan. Dia ada katil. Ada TV. Okey. Ni bilik kita untuk malam ni. Besok pagi kita nak bergerak balik. Semalam ni besok kita keluar pukul 11. So kita berehat lah.